To je Zamoko. Just a little bit to take a shot for this part of the castle. Here, and I to be there. You one little bit. Oh, yeah. I don't have the light, okay. To je Zamoko kaj što je sniman to je film od to je Harry Potter ili barem neko i nije se nadvršnio del na Zamoko, ne znam tamo da li se plaća ili nešto slično. Evo ga, se šetam tukaj niz to parko, dok ne se pojavi mora grobišta se ovdje kad gledaš, da ne se pojavi neko stražar da me izbraka ili nešto slično. Ama inako evo, kako izgleda, inako super sve to, fantastično. Malce i vetar duva, ama super, evo, vidi, fantastično nešto, vidi, amazing, a? Fantastično. Ovdje kad sam pred nego, evo ovdje pišu nešto, tamo ne znam, katedrala da je otvorena do 6, tamo nešto, a ne toliko bitno da se vlezi, bitno je što ovo je znači, evo kako, to je zamak, fantastično nešto. Odlično je. Dobro, evo ovo je golemo. Da ti kažem, iznenaduvački ugol. If you go in, yeah? You go, okay, we try, but I have the left of my back there. Okay, I don't have anything inside, because just a bit. Da vidimo da li se obleguje.